Elias TV. Ndalamba kupapulisiwa nyonyo, ndalamba ine ndanyonyo kuberekisiwa nyonyo, ndakonda ine ungatemba ine ukubonera ungatemba ine ukubonera nyonyo, ndalamba ine nyonyo, ndakonda ine nyonyo, ndakaza ine nsikana tumukundinisira ndikukhala ndikukopa tende ku hospital tikaoniwe mulopa ukundinamisira tangona ndidaphalika malembalika yakotsika nawe walasika mulonge akupasa mimba iwe mulewe akupasa patupi paiwe ndalamba kupapulisiwa nyonyo, ndalamba ine ndanyonyo kuberekisiwa nyonyo, ndakonda ine ungatemba ine ukubonera ungatemba ine ukubonera nyonyo, ndalamba ine nyonyo, ndakonda ine nyonyo, ndakaza ine mwana ndikumufuna mwana ndikumufuna maji ndikufuna mulopa waine maji ndikufuna taudzi waine ine nditawire mwana wa mrasa ine ndipume mwana wa kunjira mutsamale mutsagaye kuti yakufuya mwana waine mutsamale mutsalonge kuti yakufuya mwana waine mvutitseni bwino tsikanayi mvutitseni bwino tsikanayi amulonge mamuna washeyo watinyanganira pere ziwizo nsikanawe waenda katanya munthu uli ndiye lini kulera tomwe ndi andipasa pamwiri pomwe ndinapopa napo ine ndikudziwa lini iwepo ine nindziwa wenango fora iwepo so tapachitati wandokhutisiwa na wenango mathango yense kola dzathusira kwa ine pano maisho mwe ndaphonya ine pano kuna iwepo undiuze ine ndifuna lini kufuya mwana kuti ngwangulini para mangwana mudzandilewe kuti ambakwanisa kufuya wanthu ashijesa bwino nifuna lini moda omweyo ine kapereke kumoda pasi wako mimba yomwe inekwa ine nawo ndine zunguluzungulu shaiwa moto muzenyangana kudziwa kotanware naitsito Twin Mission for Life idoze producer kubala kwatona sholanda mano Mateus eusange tishaime nyonyo, ndalamba ine ndanyonyo kuberekisiwa nyonyo, ndakonda ine ungatemba ine ukubonera ungatemba ine ukubonera nyonyo, ndalamba ine nyonyo, ndakonda ine nyonyo, ndakaza ine